Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom održao je u Zvorničkom domu omladine božićno predavanje povodom predstojećeg najradosnijeg hrišćanskog praznika. Poručio je da je neophodno da se Srbi teološki edukuju. Odnos Boga i čovjeka, svjetlost predstojećeg praznika rođenja Isusa Hrista, grešnost Adamova i Judina izdaja bile su teme predavanja koje je poslužilo i kao svojevrstan čas teologije u trenutku kada sve manje težimo obrazovanju, kako bi se shvatila suština vjere. Ali zato je pred nama jedan put koji moramo početi i krenuti da srpski narod upravo edukujemo u pravoj vjeri, u poznavanju svoje religije, svoje crkve, svoje teologije. To je vrlo važno. Zvorničani su mogli dosta naučiti o duhovnoj komponenti Božića, ali i sami učestvovati u predavanju. Od kako su počeli ovakve aktivnosti u Svetosavskoj zajednici, svaki put čujem nešto novo i da mi povoda da razmislim i o sebi i o društvu u kojem živim. Kao vjernik i kao pravoslavac sam oduševljena ovakvim predavanjima, idem gdje god mogu da stignem. Predavanje je organizovala Svetosavska omladinska zajednica iz Zvornika. Mislim da je ovo jako važno u ovoj sedmici, posljednjoj sedmici pred veliki najradosniji hrišćanski praznik, da čujemo živu riječ, da tako kažem, da oplemenimo naše duše riječima onih ljudi koji u vjeri istraju mnogo duže od nas. Svetosavska omladinska zajednica je prepoznatljiv segment duhovnog i kulturnog razvoja Zvornika i u budućnosti će nastaviti svoju misiju održavanja vjere i tradicije.